ča je ča, reći ću vam ja. Dragi gledatelji, dobar večer i dobrodošli u još jedan Trdi ča kafić. Nalazimo se u holu prekrasnog zdanja Žerve u Opatiji, hrama kulture kakvu je Liburnija zaslužila i dugo čekala, a s nama je Vjekoslava Jordana, sveučilišna profesorica na sveučilištu Jurija Dobrile u Puli, koji je drago Žerve, i zbog toga smo ovdje u Žerveu, zapravo, teško je reći životna preokupacija, ali u svakom slučaju jedan dobar bokun znanstvenog interesa. Tako je, tako je. Vjekoslava, dobar večer. Dobar večer i vam isto i svim gledateljima. Eto. Ja sam već rekao dakle da ćemo govoriti o Žerveu. Sinoć sam si dal malo truda kad smo se dogovorili za ovaj razgovor da malo pročitam jedan onako pokoso uvodni tekst vaše nove knjige o Dragu Žerveu, kad će se zvati Pašta i fažolo, o kojoj ćemo govoriti malo kasnije. Ali tamo se napisala da su zapravo sve godine kefinjuju na 9 za Žervea jako važne. Pa homo na kratko pasate te njegove devetke, tako da malo i publiku izanimiramo i da ih ambijentiramo va Draga Žervea. Ši, dakle, osinčaj rojen 904. leta tu v Opatije, a 1957. je, nažalost, tragično preminul va Sežane, pa onda se to veže za tu sedmicu kada su te obljetnice smrti. Međutim, u njegove stvaralaštve književne, publicističke, intelektualne, društveno-političke dele, isto tako o posebno pisanju književnih dijela, je ta devetka. Dakle, leta ka su na 9 finjuju, ali ne samo leta, nego i datum, na primjer 19. Prej svega 1919. leto je presudno v njegovem življenju, jer je tisto leto moral poći z Opatiji, kaj pokle Prve svjetske gveri pripala Talije i čuda naših ljudi je moralo poći preko granice, preko Sušaka. I to je bil prelomni događaj v njegovem življenju, presudan kako za njegovu biografiju, životnu sudbinu, tako i presudan i za njegovo stvaralaštvo. Až da ni bilo te boli, te rani, te traumi, ne bi bilo ni njegovih čakavskih stihi. Až oni su jušto zišli, oni izviru kako nekakova voda, nekako nego voda, bimo rekli jedno stvaralaštvo, reka. I se ono poklečaj napisal. Onda, dakle, tisto leto je i umrl njegov nono Francik, ki je... On bil jako vezan za Nonića, če ne? Ni toliko za Nonića, magari se i on spominja i puno puti je i v pjesmah, i v njegovih Žerveovih novelah. Dobro, za Marijanku je bil najviše tamo je Marijanka je bila, dakle, njemu se, odnosno centralna figura, taj matrijarhat liburnski, od Liburnija, od Preluki do Plomina, taj liburnijski način života je izrazito matrijarhalan. Znači, dakle, mat, nona, stareja, kaj mat, ka drži, da se oganj po sen sega ne pogasi, koča reka Žerveva jednoj pjesme. Čas se pokle morda i lepo reflektiralo, o čemu sam i pisala i va disertacije i va prvo objavljenoj knjige o Žerveu, ti njegovim heroinama, ženskim likovima va dramskem opusu, kada je najveću slavu postigali vrhunac dramskog njegova stvaralaštva je Karolina Riječka, ka je zapravo Karolina Belinić kao lik jedne ženske ka iskače iz svoje svakidajne uloge i spašava. Heroina zapravo. Tako je, heroina, da, prava. Omo na devetke dalje. Devetka, dakle 19. je umrli nono, što smo rekli, onda 1929. leta, kada je imel Drago 25 let, va Crikvenice je počel delat kako odvjetnički pripravnik, što bimo rekli, i on štampa prvi put ti svoji stihi. Onda su mu jako bili jako problematični, a što mu se ni prodavalo. On je nekakav kredit zel za tu zbirku, ni neš tiskana, ma neke, bimo rekli, za prežencu, nego koliko soldi imel, da zide vanka, tu je bili Vladimir Nazor, ali ne toliko nazočan koliko potle. I to je taj 1929.
Kada smo na primjerku čakavskih stihova, ki su danaska jušto pohranjeni v festivale Opatija, instituciju ka se skrbi za ovu dvoranu Žerve, jedan primjerak tih čakavskih stihova na ken sam našla, odnosno pronašla na tem primjerku i to će potiva Novi Libar, kada je posveta ondašnjoj zaručnici, kasnije žene, odnosno supruge, Nade, koju je rekala mojoj Nadi drago i 19.5. tako 19. Opet 19. Mi smo prema pismima sam rekonstruirala ke je drago on puta pisal Ricardu Katalinić u Jeretovu, da su ti čakavski stihi objavljeni ili v aprile ili alva maje 1929. leta. Medtem sam pronašla tu posvetu i originalni primjerak tuva ostavština festival, kajem premalo dala su i doktor Velfel dal ostavtu kava festival. To smo storili emisiju o tome. I onda na tem primjerku je i datum 19.5.29. I ja bi nekako vzela taj datum. Dakle, Sposense ga je to bil maj. Vjerojatno je to prvi primjerak bil i stavimo lep dan, dale zaručnice, 19.5.29. leta. 19 let je drago bil tja od svojega kraja, bimo to rekli v egzile, v emigracije. I nakon pokle 19 let, opet imamo tu taj 9, se vrnja semo nazad v kraj. Rojeni v Opatiju, ali nikad ni više dobil rojenu kuću. I onda je 1949. leta je postal direktor drami Hrvatskega narodnega kazališta, onda Narodnog kazališta Ivan Zajc Vreke. Tako i još neć, 1949. leto je još i započelo on pisat taj svoj drami, komedije, dakle dramski ciklus. I napisali ih je sve skupa 9, od kega se jedna zadnja reakcija se nije pronašla. Tako da je to 1949. leto je čuda tega, mislim, se dogodilo prelomnega v njegovem življenju. Vrnimo se na 19. Ja. To je bil strahovit rez. I zapravo je sve te njegove pjesme, koje smo svi znali na pamet od Pod učkom kućice Mitje do Nono i Pipa i Mačaki i Morčić i ča sve, ne? Dakle, govorili smo ih tako dalje. To su zapravo, ja bih rekao, žal za Liburniju. To je plakanje zapravo. Bez obzira što one djeluju ovako s tim deminutivim i tako dalje, imamo dojam kao da je to nekakova, on se igra riječima i tako dalje, ali on zapravo plače nad Tinča i Šaltja z Liburnije. Apsolutno. I moja teza u disertaciji je, dakle, povijest i prostor u stvaralaštvu Drage Žerve. Žervea kako je povijest, ta srednjoevropska povijest koja nepozvana ulazi u živote ljudi. Dočera je bil Ive, sada je Giovanni, ali je bil prvo Johan. I većina ljudi u svojoj kulturalnoj matrici povijesnoj ima zapravo, ne znam, neki je pobrojil da je sam Drago Žerve da je v svojem življenju 11 držav promenil. I dakle, od 19. kada je imel 15 let, on preko noći mora bežat. Prišla druga vlast je prišla i oni nisu bili za tu opciju, ne? I politički i drugačije. Jako puno ljudi je šlo tja. Zanimljivo je taj njegov, on svojim prezimenom vjerovatno je predak nekih doseljenika iz Tirola ili od nekud ki su dolazili u Gorski Kotar, kao zanatli i tako, Gervajsi. Tako je, da. Taj njegov domoljubni duh, odnosno možda čak ne toliko za Hrvatsku koliko za Liburniju. Ja, to je, dakle, taj hetero, to su obitelji tipično za Srednju Evropu i to rabim tu znanstvenu, odnosno teorijsku paradigmu, takozvanog srednjoevropskog mentaliteta, odnosno pojam srednjoevropskog intelektualca. Dakle, i ki su zapravo, imaju jednu perspektivu života koja je vrlo, vrlo široka, humanistička, vrlo moderna, vrlo otvorena. I rekli bimo liberalni ironist prema američkom teoretičaru Rortiju.
Za keh je, dakle, čovek, prvo svega čovek, jedno biće koje je humano i treba se jako sa jednom nježnošću obhoditi prema čoveku, prema zavičaju, prema prirodi, prema ljepoti. I sada kad Gervais mora potja, njemu je to bilo jednostavno jedan izgon iz raja. Paradigmatska, antologijska, jezgrena pjesma njegovega poezije Pjenito stvaralaštva je Podučkun ili izvorno Moja zemlja. 1929. letava prvoj zbirke ta pjesma ima 8 deli. Kada je 5. del, ono čo mi danas znamo pod nazivom Podučkun Moja zemlja, to je onaj deminutivni del. Ali svi drugi deli, ki su prvo tega i pokle te pjesme, jedino taj Miki, taj 5. del je tako, nazovimo ga pod navodnike, ali bez navodniki, vesel, jer su ovi drugi svi toliko strašni, tragični, navodi ova knjige, ova disertacije, funebralni, to znači grobljanska. Dakle, tu Rabin... Da on zapravo svoju zemlju nakon umira. On reče moja zemlja kako mrtvaca... doživljava ko mrtvaca. Tako je. Moja zemlja jer to ko više nije njegova Liburnija. I to je sada Rabin, taj psihoanalitički, dakle, mehanizme, kada je melankolik, koča je Gervais bil, i dakle, on zapravo, onaj objekt ki je zgubil, je zapravo dio, dakle, ki je mrtav, ali on je toliko pounutren, introjiciran u njega, da je zapravo jedan del njega mrtav. Dakle, taj mrtvac je del njega, on je zapravo na neki način, ne na neki način, nego umr. I sad, ča predstoji pjesniku, književniku, piscu. Dakle, ča on v besedah, v čakavske stihi, obnavlja taj svet. Taj svet je tako živ. On je pred nami, on je zapravo jako sceničan, on ima jednu scenu. Dakle, on kad je pjesnik, on je zapravo dramatičar. A Gervais kad je dramatičar, ujedno je i pjesnik. To su likovi ki su na pozornice. Tri nonice stare pred kućom su stale i kritikale i Katu i Pepu i Jelu i Toncu debelu. Jedna daj takova, druga onakova, jedna bi se rad ženi, druga se znaleni, treća se zapraja, četvrta da ne valja. A sve da se pokvari i prvo daj boji bi. Tri nonice stare su kritikale od 8 do polna, a kad je polne zvonilo, jedno je doma podbilo. Tri nonice stare pred kućom su stale i kritikale i Katu i Pepu i Jelu i Toncu debelu. Jedna daj takova, druga onakova, jedna bi se rad ženi, druga se znaleni, treća se zapraja, četvrta da ne valja. A sve da se pokvari i prvo daj boji bi. Tri nonice stare su kritikale od 8 do polna, a kad je polne zvonilo, jedno je doma podbilo. A kad je polne zvonilo, jedno je doma podbilo.
dve ostale i nju kritikale. Koliko je to istraživanje Žervea potrebno danas? Pre svega, dakle, iva od disertacije i prva knjiga, druga knjiga je ova mala zavičana čitanka igri, kada, dakle, govori o Žerveu, onem če da nas jako goruće, a to je naš rad sa mladima, najmlajimi, a šako ne sačuvamo tu čakavštinu i kroz odgojno-obrazovni rad ju ne valoriziramo sa najmlajimi, če će nam ostati? To je zapravo goruće pitanje. Ostati nam mrtvi zajik. Suvremenoj alijenizacije, globalizacije, usmjerenja Europske unije za područje odgojno-obrazovnog rada, dakle, temeljito, dakle, inicira i podcrtava, dakle, važnost njegovanja materinskog jezika, identiteta, lokalnih identiteta i tim dokumentima se zapravo trebamo implementirati upravo rad na zavičajnosti, čas su neke i sredine i prepoznale. Ali nam je potrebno ovako ovih teorijskih, praktičnih, dakle, knjiga, znanstvenih, koje bi onda napravili jednu paradigmu na temelju koje bi se onda praktično i konkretno delalo. Ali, Vjekoslave, ja tu ne bih pozabil odgoj v kuće. Ja, sigurno, jer mediji, na primjer, evo mi sada govorimo za vašu emisiju, ali bi mediji, dakle, imaju jako velu da nas namo ulogu i mladi gledaju i trebalo bi čak više takovih sadržaji i u svim medijima, ne samo audiovizualni, nego i pisani, da ne govorimo mreža i tako dalje. To je jedan od kolegije koji sam inače dosta dugo predavala i na sveučilištu, pa tako da nam ča to danaska znači, to su presudna značenja. Dakle, treba, dakle, moji uvidi, i to sam i u knjigu stavila, dakle, na terenu, u odgojno-obrazovnim ustanovama, na predškolskoj razini, mlađoškolskoj pa dalje, i sama sam delala u školi pa znam, dakle, ljudi delaju, ima puno učiteljica i učitelja koji strašno puno rade, koji su entuzijasti, koji to prenose na decu. Jer vi kad otroku prenesete u jednoj njegovoj dobi, postojna stara uzrečica, dajte mi dijete do 5. godine, poslije činite s njim što hoćete. Tako je. I onda ako idemo sa pravim strategijama, kreativnima, koji, dakle, prilazi otroku, to je sad već područje i metodike, pedagogije i rada, književnog odgoja i obrazovanja, onda smo nešto storili. I u tom smislu i ova knjiga koja je jako naišla na veli odaziv i kad sam ju pisala i za vrijeme objavljivanja, a i pokle, i dala sam jako puno intervju i zanimljivo na razini državnoj i na razini izvan samoga zavičaja je jako dobro primljena, a i dobila sam i nagradu državnu, vrhunsko priznanje za područje u kojem, dakle, delan, a to je nagrada Ivan Filipović, koja mi je dodijeljena u Hrvatskom saboru. I zanimljivo, čitalo se javno obrazloženje, kada se u javnom obrazloženju koje je, dakle, nagradi, je, dakle, decidirano navedeno poticanje ljubavi prema čakavštini, ljubavi za Istru, za Hrvatsko primorje, za zavičaj. I čovjek se jako lepo osjeća da na jednoj državnoj razini u Hrvatskom saboru se za takvu stvar, tako decidirano se, dakle, daje nagrada. Ma i mi se na Čakafiću tako lepo osjećamo uz takovi ljudi. To su zapravo... Sad, zač, pašta i fažol. Ja. I sada je treće posreće, treća knjiga. Tako da je gre pašta i fažol. To je naslov knjige. To je naslov knjige. Trča boje. Znači, to je jako dobro, ali... Ja. Mi se nalazimo u postmodernom trenutku, zapravo postmodernom dobu autentičnosti, ko na jedan suvremeni način opet svoju autentičnosti, pri tome ta se autentičnost prije svega na kulturalnoj razini očituje u nekakvim povracima našima zajiku, jeziku, pa onda običajima, pa onda načinu života, pa sad otkrivamo te zdrave načine života kako su naši stari živeli. A mejten, normalno, i gastronomija, kulinarstvi, specijaliteti, kuhinja bimo rekli. Žerve pak je volel jedno jido, jako ga imel, pur sebe, bimo rekli, rada bi ga imel,
a to je pašta i fažol, jedan složeno jelo kako se u gastronomiji, dakle, to jelo vodi, dakle, kao vrsta jela složenca, ki se dela padele valoncu, kuha se. I najprije fažol, pa se doda najprije pašta. fažol, onda čas se ima, ako se ima... Pašta, žubijotići, žubijoti, kako reču, mesa se dodava kako se ga ima, kad ga ni bilo, a kad ga je, kamo sreće, suho meso. I sada ta pašta i fažol, Drago je jako, on osobno je vole jest paštu i fažol, i o temu je njegova nećakinja Vera Tomašić, až je napustila sjećanja, odnosno određene imamo tekst, dakle, kronologiju života i rada, kada je povedela da je baba Drago jako volel tu paštu i fažol. I kada su bili Miki, Drago i njegova sestra Blanka, onda su šli none jest paštu i fažol. Jako često je slikan za Blanku. Puno puti, jako su bili povezani, detinjstvo, to idilično Opatije su zapravo proživeli skupa. Dakle, familija bila jako složna, tata Artur, mama Klementina, Opatijka rojena Tomašić, nona Marijanka, nono Francik Tomašići, i Artur, ki prišao z Beča v Opatiju na početke stoletja, kako su drugi prihajali, až je Opatija bila. On je z konzervatorija v Beču. Tako je, iz Beča, konzervatorij, pak se pašta i fažol ni kuhala v kuće. Na Beče. Pokle i niva v Opatija, što až je Artur bilo zgora, pa to je malo nisko jelo, ne? A onda su šli Drago i Blanka pul noni, ali su mali prnes pismenu potvrdu, napisanu potvrdu da su pojili pul noni, tako da je to rešen bilo obet za njih. Znači, pismeno potvrdom da su pojili. Pokle se je Drago oženil za Nadu Bubić iz Bjelovara i isto doktorica Tomašić Vera je, dakle, isto tako napisala kako je zameral Drago pomalo svojoj žene da ni nikad navadila dobro skuhat paštu i fažol. I valjda da se vratim književnik, ča more življenju stvoriti i egzilu i nepravdama i temu da ne more jest paštu i fažol, nego da napiše reč od pašti i fažola, pak je napisali jedan dramski skeč, dramolet, ki do sad nije bil dovoljno poznat. Zapravo je samo jedan put objavljen, zahvaljujući pokojnemu našemu velemu akademiku, književniku Nedjeljku Fabriju. I recimo da, na primjer, Nedjeljko Fabrio ni tada objavil u dometima i da mi do tih dometa danas ne moramo priti jer sačuvani su se učilišni, odnosno u knjižnicama, zatvorenoga tipa, ne? Mi ne bimo to imeli, što je najlepše. Sad će neki reći, ja dobro, to neki tekstić, ala neki... Ne. I Nedjeljko Fabrio ga je u uvodnoj napomeni i ocijenil, a čovjek je stručnjak. Zapravo se radi o jednom tekstu koji zapravo književno umjetnički ima jednu težinu. Dobar je tekst. Zanimljiv je tekst. Poseban je tekst. I kontekstualno i unutar tekstualno, na čakavskenje. I naslov je pašta fažol, a zaplet je okolo tega da je bila pokle drugega svjetskega rata je bilo ono glad, točkice boni, nije bilo baš, nije se baš lepo živelo. I jedna svaki dan su kuhali tu paštu i fažol i onda zaplet oko tega pa se spominju druga jida, druga jela. Pranžolica, na primjer, neke fine stvari, onda lubena lešo, pa onda rižoto od raki, ke su onda bile samo apstraktne imenice za likove u toj, lica u tom skeču. I u jedne momente, moram to reći, moj muž, ki inače voli jako kuhati i jist, je rekao, ma ne, zašto ne bi to izvelo? Zašto ne bi na pozornice to, da to se... Až je taj skeč zapravo pisan izvorno za jednu amatersku dramsku kompaniju tu u Opatijema, koliko znamo, nije izvedeno. I tu mi imamo na Liburniji Vrukavce, zove se udruga Domoljub 1909. I ta udruga se i pred jedno par let jako proslavila s čakavskim i komedijami, keh je jako malo koča znamo i ljudi jako vole to gledat. I nakon 2 dana kad su pročitali ta tekst i njimi to, jušto su čekali jedan tako tekst kada bi bili 3 lica, i kada nite ga puno, to je kratak dramolet, znači da ne smije biti predugo, kako da je ono što su oni čekali da njim to pride i još da nije palo neba. I tako vidite malo kako se to sve lepo. I oni te za Petrovu Vrukavce i će biti izvedeno
to čovek ne more verovati. Život tejen, ja veli hit. O čemu da kantan, ča moram storit, da punim se kavane i dvorane. Kade priden, svi da znaju za me. Pital sam ja tarotni horoskop, imel pjesme hopat supa, hop hop hop. Sada znam ki će odgovor mi dat, Spehlina moj črni brat. Ladies and gentlemen, ajde malo ritam. Moraš imat samo glasnik ili dva. Na primjer, dušu dira, srce dira, peva rulja. Ne znam kako kažeš ti žarulja. Aha, to! Lampadine, lampadine, ruke gore odviduju se. Lampadine, lampadine, odviduju, odviduju se. Do uspjeha i slave dug je put, moram harmoniku na istok obrnut. S početka ja nisam tel ni čut, Mercedese je prodaval kako lud. Odmah imaš hit ili dva. Hej, nema veze pevašća ili šta, na kraju sve je to muzika. Lampadine, lampadine, ruke gore odviduju se. Lampadine, lampadine, odviduju, odviduju se. Na kraje sam fasal jako lišo, niman brk pa stižen ruke ko mišo. Na moj lik sad svi nose maje i plakat je moj na svakoj drugoj baje. Rekao sam ti put do uspeha, beli brate moj matujski, sad nauči me da pevam čakavski. Lampadine, lampadine, ruke gore odviduju se. Lampadine, lampadine, odviduju, odviduju se. Odviduju, odviduju se. Će knjiga biti objavljena prije? Bilo bi lepo, isto až mi ovo leto i slavimo čane 115. letnicu rojenja Žerveovega, a to je 18.4. I onda bi možda i v aprile već bilo to
To bi Ako bilo neće jako. biti onega 19.5. čaje čakavski Za stihi. posvetu, uz Za posvetu posvetu. vezano. I opet smo stvorili jedan lepi krug redom. Jako malo je pisano o hrvatskoj književnosti, o književnosti i topici hrane, topika hrane, toposi hrane u književnosti. Vas svete dosta, pun nas jako malo, jedino recimo se pisalo o Marinu Držiću. No dobro, on je imao one kopuni renesanse i da, tako da. dalje. Ovo je i prema riječima recenzenata, ki su pisali, a recenzenti su profesor Milorad Stojević i profesorica Inesa Dočko-Nestra. Dakle, i zna se, jer danas je sve dostupno u znanosti, imate sve baze i tako dalje, je zapravo jedan od prvih, odnosno pionirskih radova i rijetkih radova ki gredu kroz tu topiku. Čuda njih govore, a čas se već mora reći novega, vavek se mora reći novega. Ja sam čak sad oprla i neke druge teme sa takvim opusom ko čaj Žerveov. Dakle, nije riječ o temu da mi sada Žerveu neč ćemo mu nekako prišvarat dat ili neć ćemo priputit. Nego znutri treba znati očitat i vidjeti da on ima jako puno hrani. I ta hrana nije samo kako nekakova, bimo rekli, ilustracija, neć sporadično, nego je hrana njemu ima i na ta način, kako ste rekli, ona bodulska, ona bakarska, kada govori karakter likova, ki je škrta, kostrenska, pol jaja čoveku, pol jaja. To je zapravo jedan novi aspekt čitanja. Tako je, koji je jako modern, postmodern, postmodernistički prilagođen današnji. I koji je ujedno i izbor iz dijela, ali je ujedno i nova znanstveni doprinos. Tako da, ja sam mislila mora samo napraviti izbor iz dijela, međutim ništa, kad se sede, kad se počne u Žerveju pisati, gotovo. Ni pomoći. Vjekoslava, nismo rekli da je živel u Karlovcu, nismo rekli da je živel, da mu je otac bil kapelnik v Jastrbarskem. V Bakru mu je otac let bil i kapelnik, nećemo reći. I zborovodja, zapravo otac mu je osnoval bakarski sklad. Još je ostalo jako puno teme o Žerveu koju moramo dotaknuti, pa ćemo to za jednu drugu zgodu. Hvala puno, vidimo se drugu šutemanu. Čaje ča, reći ću vam ja.